Niwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri nteto cietu cieru thaa mugwanja na rweri tariki 20 mweri jwa etano mwaka ni jwa 2023 mbita Maureen Kinya. Tukiambiriria nteto cietu akariba kuma Igembe Central ni bethirite bagiukia biuria kathomba biegie kethira Edwin Kiongozi niwe mwaria wa thirikari kana ka kwenda giti kia munini ungavana ndene ya kaunti ya Meru nyuma yo kwethirwa agichumiria na kwithirwa akiran nande uria niwe munini wa gavana kaunti ya Meru Mutumantu Ithinki ethirwa agichumiria na kwithirwa akiaria uma kwa kethira uma nethiritwe agitunywa ngari yawe ya obisi kana ngari ya thirikari aria nande akariba babethiritwe kinya bakiuria gavana Kawira Mwangaza guchumiria na gwika mantu jaja werune Edwin Kiongozi kari mwaria wa thirikari. Sekendi ni komanda de Meru County bato ni tuichie ni Mutumantu Ithinki ontugo ego kiandwa cha kaunti ya Meru ile thinambe na kwithirwa china mithuganirie ena amierekera amwanya ende akariba Igembe Central bayumirite ekaire kumania na miario ya Edwin Kiongozi ya kwira deputy governor na ebumiria na kwerecha oma abungwa na boba emoria weno kire thirikari ya kaunti ya Meru nontu iba komenya deputy governor noe wabaire kuma akire governor na mononkoroki na tangavana wewe ngwata kumira auga burakuri na oengo asi Edwin Kiongozi kethe o okuwa deputy governor ate suni ngari oerware era Kawira na tore atwire ate sunite deputy governor ngare na no twire atharani aina ngare ke ote musunite ngari na safari ke omuteria mbesa ira na cia iterisio eta safari eu o tuoni na cio Kawira kurora enderie Edwin Kiongozi ndomia nkwire na nkwenda muria atire aratorera wa deputy governor na tore amenyethia antu ate suni ngari ne onto ate kwira Kawira na tore amenyethia Meru ate sunite deputy governor ngari batu itwete governor shimari nene amo na deputy ke to baita shimari nene sana endroka kuthoma anto yo chenjia governor narunga me atomenyethia line up ya ringwe bake atomenyethia deputy governor ke nuri kumwankau tumenya atore na atwitirite Edwin akaringwa mbesa yonto kilipu enge ndonere ena mbesa kethomba etala ate Edwin mbesa seto no atumera iwo yonto rware mwana of 5 years kana mwana ome akena atete kethi kuria mbesa sipitari lakini rware general seto mwana una weta kareambi akare mbesa nonto mbesa ko tumera boboi ko gato kwenda kwira atereka wira birato kwenda Roma TV-ne Roma uwe weke mwana ngaba noku omukethi tuibwe thiri no ntukuma twikubwa ngaru ne sunanero tutomba kuria itothire rininya na safari no ntumbesa cia Meru County icio cia tengi mekwe na besa iritengawa eta na trip no ntumutuma atetere mbesa ukia wekire rindene tukaromba kinyanga banongo akethaba yamona na deputy governor na batu tura akanusa miari eu no ntoke akwibo kurwe kiaria ko mtu tata ko mtu merete sika gwende bakiweta Edwin Kiongozi aithirito ari mwangaratania gwa thirikari mwanya bariuga agwe itakano anjiritie utumira buthuku mbecha acha thirikari ya kaunti ya Meru etuma Kawira Mwangaza nikenda aja kwaria ndeto ciorongo na cia kwathurana bakiuga anto banyambene babatiri kwithira bakiona ugu na bakagwatanira batwika gintu kimwe endito kwana Edwin Kiongozi ne raire mbira irai arokaswa ntungu ne aluko nato kuwa agakweya embe akeruma Mutumantu Ithinki atwira ukethwa Kawira na yukirie Edwin Kiongozi ari deputy governor na no kumeimenti na Kawira nu ari kumeimenti ambia kuthukia miraa na tutwatengwa njire turantu banyambene ari kumakari na loi tungane twae muntu umwe tutethie Meru anto batiania tutethie ni no tututengwa Kawira akweyathurana Meru Kawira kathurana Meru ntwire mbisi Meru ne mari ya thatu muembe mutiania na muimenti Kawira akweya kwathurana Meru weekend kuma Igembe Central Betan Class Chabari
Na bo MCAs bamwe bakuma kauntini ya Meru batongeretwe ni MCA wa baria bakai niwe mwenda ithili ni bethiritwe bakimeneria muno gavana Kawira Mwangaza na kumworota kiara ati niwe kaumo kathina cha mirare ethiritwe akiuga na ethiritwe kinya gitirimana kumania na kanyoni muntu na sio ura umarukite wanakada mathaja makai mbere ya kimera giki kwithirwa gikigwetwa ata mbogita kagitene ukaoni bethiritwe kinya bakimenereria musiasa Edwin Kiongozi ni untu bwawe kwithirwa akiuga ati munini wa gavana Mutumantu Ethinki ethiritwe agitunywa ngari kumania na mira kwithirwa ikirirwa ngari-ini yawe ya thirikari arana ndi bethiritwe bakimwira no na batere kwithirwa akiromba urekeri ni untu bubu ni kuthukiria kimera kia mira rietwa ture mugongo ya mira eri mina wingi sana ito kwanda gora Kiongozi to kwa atmata muntu gwe 10. You must go back to the meeting now withdraw. Ware abo okame amira ni babari ya amira. Kwa hivyo kwanda kwa amira thai tuwe na uzuni bana kanda meten drug. Iro thai no muntu aukumela akambere kwa amira igento getho genda kutukenya na nationally. Mira ite kona igento. Kwa hivyo Edwin Kiongozi ndomya nkwere mathera ngukathe omanyere mira no atongera ntwara guthuku. Ende ndo kwera gavana no ndo makandamia no arere ongwati ocho thoko. Utaweta kinya ntuku moishe makandamia. Leno wana arero ngwati ocho thoko na igoto kuromba nendere kana mirane no ntu makandamia ya kuremere no antira yo ninka nende kinya mirare kana no kathiria mirana uwitakira ntu bana kanda na gavana ankoire na ito iberwe ntu kwera mtoro na kanda aumere kuwa mira drug na mirane are kwareru na ya ethwa cash crop inda ibetu ibonekanite noe uterine fulani ndene Nairobi kwa uba tuto kumenya thene to emira ete kuma kuraja tore Kenya wa accuse anto bana kanda muno exactly thene mira ena awangavana we ngwamero no twere uimbi bwara cia noe na rokere tuigwa bambereria kuwa mira drug manto ya kumeneria anto bari ya mira anto bara batu ya mira bokolwa kabenjire ikwendwembe tiura wana mbecha cia mira ikwachibire bikwendwembe biura wana mbecha cia mira so without mira ona ikwati ona cabbage ona carrot uteke into kirio kwa hivyo madam governor eteyo ikeyano heshima si utumwa kore go tuma bantu ba Edwin na ba Mioro supu na ba bonde bare nango kwera renge anto bo bare thirikari negera ito na ba bare thirikari ne munya no bo ba kongera ntukwera kira ito akaringa kala bachoke bachoka na ntukwera munya akaringa kala bawe bachoka ko madam governor endelea utumira anto ba kurumana but you raise a number and tutene ya maingi turuwe ikuthuki na kutetete boya na bwa kariba ntobetwe kiongo ni bethiritwe bagitetera mubunge mpuru wa Buri amona kinya seneta wa kaunti ya Meru niwe Kathuri Murungi bakiuga bo gutina thina bari nayo ende boka bakwenda ke kutigira ati ngugi ni kwithirwa ekiritwa bobwega na boria gavana Kawira Mwangaza atigane na bairi baba nuntu arirwana na bono nuntu bwabo kwithirwa ni uma bakwithirwa bakiaria mantu jegie mbecha cha kaunti aria nkuruki bethiritwe bakiuria seneta Kathuri atigirire gutechiri kinya ya Mumeru ekwithirwa igitumirwa bubui enda kwira mpuru kareka Kawira yambia second na Biblia awete nonto myake 5 ne Kawira rio are anarukire na twamwanyirukire kariba kuma ntubetwe kiongo icio ni mbunge ya Kigembe North baraba sumirite kuthetera mubunge wa tigania East no mpuru wa Buri bakiwa tena makosa no yari kuweketha gavana wa Meru Kawira Mwangaza aritira Meru ngwira bamutarire na barua kinyabo baririto kethira oritingwe bwa county jebote weta boya na baeta na mbera omweketha bogwa mpuru no weketha ndenda kwira mpuru aika kiberenthi na weketha mongo tirio na thaire ndi Kawira bati tuto weketha mbeca cia thirikari uranjirio tumira ukwenda ukata mbeca cia thirikari akaunti-ini ugeyo gathania kuru wabera bandamano wakiwa mpuru na weketha mpuru atariririe mantu ange kuru cia Meru ariririe uwe Kawira gavana atariririe mantu ange kuru ariririe mantu uwe na welewe buboya uibo utukwira ariririe akiwa ni Kawira arirajia atariraje mantu ange kuru na bando mpuru akuwa agendelea weketha buboya Kawira wethaigwa agendelea kutanguwe na makosa akario na gavana wero mantu atetete boya tafadhali thro na kuthikira ukenda kwaria muno kana kubwithia muno ko withiro na kiasi
na mporo no iritho retu iri twoleletie boya na ende ndigwa rero ka kamata nkibere na ate kamata nkibere no mweta gugwa kawe kwekethana bibi ekethani nkibere ibyo ntogwona mporo wetu kamata nkibere kende ketha thirikari iritangu boya na eunio kawaida upinzani mporo nuakeka nkibere nthi na mbirio mweketha nontu bakwithomia mporo tika kwaria mantu ationa kwaria mantu aya rio nontu mya kethe ti mporo ngwira kuruta ati mutembea bana oba ochambudia mporo bakiwa mporo ati ai nika kwananga yanga nika kuthukia kawira atakuria antu baba nkinda ibakura mbesira kuri otunikira antu baraba kuthithia kampeni ya kakawira ni mbeca kawira utumira ciotheri na ira batu mpeci batu ikethe tetha ciekethe ni basare kana kethe ni barabara kulukini bauritie seneta wa Meru Kathuri Murungi neta na mbere kuraithĩrio ritingwe bwa thirikari je nontu gavana Kawira buru arionania inyelete kinya MCS barabatari na kura tukira mtu wetu mpuru ayaka nkibere nthi abati kubira Kawira boya nontu twete Kawira siumye biele ukethia mwokoro ntweru agiate soko ke department rarari na mtu wetu akubwa ate soko rarari amenye ko county to kaita kinyomo ndene yembe utilesen se county kaito no te mwokoro kinyovo ko inyomwe ukethira keita siumye biele bila twetete mantu ya Kathuri Murungi no ice ni Tomiru Kaibu Kathuri Murungi wana wachitoro mantu akawira waku na tumutu twake twakumatha na ndurene itangwe gu ya obachaidi bo bwa kabisa ukabira andu ba Meru ukabira tonga ba Meru kawira aikira kiondwene Kathuri Murungi na sagurese ne Tomiru county na no kolele mbesa cia county ri wita kawiri tu kumebio bitumite obutana beto no nduba kuona no ambirire wegethwa ngwisia guci olelwa Kathuri tu mura ngwira to mwere na mirute mwanga mwiso nawe mpuruge ya kureka kende muno embe na kietke na mumiru onde ona kieke kawira ote mundu atekirito bwa Meru mae mucie yeto yonde ate ona bakua ke kawira tafadhali kawira mae mucie na ure ya mama flat kaba ita be mwelenga be mwita mama ndurene na ote maendeleo omeka Kathuri Murungi twamuthurire kenda kuolela tia kethe ote ndo kuthukibia kauntire ni ndieto myogwibwa bwa ke reportera weru weekendi kuma Ntubetwe Kiongwe Gembe North Bito Marion Karugi wa Kinyua nawe chibo munene wa Kanyakine niwe Isabella Mutura nethiritwe akiriungira mwiriga jwa ntuge kiria karibara ba ukari na muchemanio jwa mwingi jwa kwaririria mantu jegie wagagia bwa ukari na kinya kuruana na nchobi ndegeni watho aria nande akariba ba bethiritwe bakiuga na gwitikaniria itura riri ao ritina wagagia kagitene ukau nawe chibojo munene Isabella nethiritwe akiuria achiari batikethre bakiugira gwikia ana bao kiribori sindiria bagita mauthukia ende bethiritwe bakibariria na kinya gochwa antu bangi banene bakubariria mbere yabo kwethirwa bakibaikia kiriborisi ajaya no ntoba kolonga no ntoba mwana imori mo mwana to mangeta ata ndeja tesa sawa kurwa wenda kwana kana kaga kiora karetho ikamuthaka karetho ikamware ekuru twakarieni na akuru baba ina aria tokarieni ana betu bonde ikuri na toriuga aria kona mwana ategweta bwega koma tukagiye mwana kwa borisi teku the first solution migambo ya chibu munene wa Kanyakine Isabella Mutura aria kuriongirite mwiriga jwa ntugi kwariria mantu jegie ukaria na nchobi chibango bonde akaribara bokareko baikujire turare urite na wagagia buru na nkuru kichibu akibonia wirubo wekire ashari gukaria na bao akiuria ashari batigeruro mwana athithia maiti agaikwako borisi oreo iromba ria werire mbere mwana uwa kamba kwarirwa mbere ya itaka ria ringire onde rithithika ankuga mwana arema terasimo mukamatangi oro mwiketie kwa borisi reo kamatira mwana oro mwikangia kwa borisi omenya no komobinya mutwe nkoroki teoma ageta kwa rojo mbike na ro agitera ata urambikirie so I think tubatere kwitha tukibarairia ana betu bare na banthaka ito batero karana bo tukabariria kagweta kwa borisi kwitha kwethe last option kana ntoba muthia buru twakarande gorogeta kebe imuthaka ore mwakwaria no nante ko mimbia gatuma toro mwakwaria bo tere twatura tukiuga Kemeru tokario Meru mwana no ure ibo gweta kani no hapana tobaririe wona kurema mwetereria manager
wona area manager kuremwa mwetera assistant chief tugeta tukitha yo leo wikenala kwa polisi ethone muthia kabisa kama no wale mai Koroki kire mwiriga juju ekuru ni boritwe kuthithi ikundi biao kenda bakomba kugunika na kigina kumakire thirikari inkuromba kinya thirikari ni jontu ekuru bageta na mbere bagetraina kwa na bagatirino muno mantu wa leadership na baka empowered tukaewa mbecha tumba bomba kwamba kwitha kwina untu bubwega muno ekuru bagitongagiria ni jontu ria mwekuru atwika empowered ndiguru yonde kana community yonde rita empowered no untu mwekuru no gwatirite nja na ria njegire weru mauntu yonde jethera jesawa nabo form ikundi bia ekuru kawera baina ambassador nyomara bayana mbesa bayanaga kaire nywe the same so grant you tugasomia tubithie ngoge cia tubwega na mwathani yetu tethe twakara bwega na muthiene ni akaribara bonenie kugwirwo tongeria na mwathani Chibu Mutura ore akwigwita kunogoka kuma kire ngugi itugwiritwe wathani buria madam chief atwira atutongeretie abu na twateka tukona kinya ekuru baba ingi bari utongeriene sana sana Meru County governor wetu imwe ekuru na ta ekuru itukigwa mo support ekuru tete support te governor wetu na chief untu buria uthithetie kinya kethira ugore akue gwita imbije gutena owetete no ntu wina ngugi nene ya kurita no ntu bwa ana baba benyuma yetu na komenta ekuru no ntu ekuru mwanka na ndi gutira tugacoka nyuma tuketherwa twitongagiria kuma ntugi abogeta isti gicigo mbunge kia Southiment nke report randeto cia weru weekendi ria kwaritwo ni Mutugi Kare ni kuma kiri rugono ru ni otukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokirete na nteto nkuruki Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngokugwata ugeni oringi kiri nteto chetu cheru thamu kwanja ngichokera na nteto nkuruki Chibo wachogoria niwe George Mutembe nethiritu akigita igamba kwithirwa agitania na bamwe baraba kethirwa bagitethereria mono kwariria antu barabari na thina cha kimathugani mono barabethairwa bari nkombo cha
ndawa chambugita amwe na kinya nchobi cia ibango aria ethiritwe akiuga akethirwa agitonyania kiri guntu kunthe kuria kwenda gwa nchobi ici cia mung'wana na gutigira Anthony bagutetheka amwe na njira iji irimwe yawe kwethirwa akirwana na unyui utumiri na kinya wendia bwa nchobi cia ibango. Ndoa na nchobi ndege iwatho na nkinya ndawa chingi cia gutogonia kiri location ya chogori ya gicigo mbunge kia marethukitie njira njeru na bubui kuringana na chibu wa location ya chogori ya Twenjonji Mutembei. In chogori location twina problem ya illicit brews na drugs area ya Kamara aswa gonto twitaga plot 10 na noka kwenda kuga nitwimekite a lot of progress even after outcry from residents nonto for the last 3 weeks nitumbite ko destroy several liters of changa ira tuijite kethondeka kiro gwetu no rakinyi igura gwekeja kwendu gwetu nitu destroy several liters to make arrest jiri na bacha jiwa 14. Also neto manage to arrest a person with bangi na chargewa in the court. Mutembei yambiritie kuthiuruka na kuriungana ataramu na mandagitari mamathugania kwariria na kunenkera mataro anyui na nkinya rugi bancho vitabura changa kiri tauni ya Chogoria arambiritie kiri kinywiro kinene gia changa tauni ya Chogoria takio gia Kamara Proti 10 kiarageria arebi bachanga na nkinya rugi bachanga enukuma bantu agu na kambuge of late nekwithite kwina a bit of improvement na right now approach ira riu tuthiite nayo nekatukwenda kuona boria antu bau bengiomba ku reform the dealers and the consumers na nenda introduce the team ya psychologists na counselors ki the consumers and the dealers na nenkuona netuko make a good step forward na nka encourage even well wishers bara bengiomba ko chipine kenda tumba gutethia antu baba batonyete ukomboni wa gutumira nchobira ndekene watho na drugs ta bangi nikenda tumba kuba safe nonto make arrest kana na muntu gutwika kuthaikwa kana fainiwa. That's not the solution. Ndegeri gutumira approach ya bura tukaruta antu bau ukomboni wa gutumira miandarati. Chibo Mutembei akiuga kanjira enu nithiite na mbere gutethia ariuga kugwatana twaka gwikuthuku na twaka kuri kwega mono nundu kagita kara muthuganiru agwatwo atiga mathina make kiri aturi na nkinya kiri atongoria. Even if you make an arrest, campaign an example where kagita ndagwatite mtu ena nchobi na mturia ena ana bara batiko na bagatiko bakithinaga sitangalia watoto wa umie na ja ngashoka gustrago na even other members of the community nkabenda nontu bwa kumenyerana bare especially montu makonirio koguo na approach yu ya gutwika ati nitubaririe batige na nenkuona nitukumeka step forward. Kiripotera Wero TV kuma tauni ya Chogoria mbitagwa Mateni Mugambi. Nkatho cha mwanya yugwe ogwatakanya gaku na kwithirwo gwatanrite na bautwikire nteto chete cheru tha mugwanja nga kwendera ntuku njega ita na mbere na gukenera mibango ndene ya Wero TV. Beta Maureen Kinya.